Кыргыз-Түрк Манас университетинин ветеринария факультети 2008-жылы негизделип, биринчи студенттерди кабыл алууну 2008-2009 окуу жылында ишке ашырган. Факультетке Кыргызстандын жана Түркиянын тажрыйбалуу, жогорку деңгээлдеги билимге ээ болгон окутуучулары тартылып, окутуу деңгээли Европа ветеринардык билим берүү союзунун стандарттарына багытталган. Veteriner Fakültesi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin büyük iddiasının bir parçası olarak kuruldu. Elbette veteriner hekimlik eğitimi özellikle sosyal bilimler alanlarından birçok yönüyle farklılık göstermektedir. Bizde teorik eğitim yeterli değildir. Bizim eğitim müfredatımızın, çerçeve programımızın büyük kısmına uygulamalar oluşturmakta ki veteriner hekimlerin sahada ihtiyaç duyacakları deneyimini biz eğitim süreci içerisinde vermek durumundayız. Biz bunu laboratuvar eğitimiyle klinik öncesi bilimler adı altında toparladığımız laboratuvar eğitimiyle birlikte başlatıyoruz. Bununla birlikte 3. sınıftan sonra vermeye başladığımız klinik eğitimleriyle ki az önce belirttiğim hasta sayıları bu anlamda bize büyük bir avantaj sağlıyor. Öğrencilerimize çok büyük bir imkan veriyor. Bu uygulama, tecrübe, deneyim kazandırma süreci devam ediyor. Ama biz bununla da yetinmiyoruz. Biz az önce kısaca bahsettiğim yine sivil toplum kurum kuruluşlarıyla işbirliği çerçevesinde başta Bişkek ve çevresinde olmak üzere birçok çiftlikle işbirlikleri gerçekleştirmek durumdayız. Ve yıl boyu özellikle üst sınıf olarak ifade edebileceğimiz 4. 5. sınıf öğrencilerimizi buralarda çiftliklere götürerek yerinde uygulamalar yapıp yine sahaya en iyi şartlarda mezuniyet sonrası çalışacakları alanlara en iyi şartlarda yetiştirme çabası içerisindeyiz. Şu anda burada uygulama ve pratikten oluşan histoloji dersindeyiz. Öğleden önce aldığımız uygulama pratik dersinde burada mikroskoplarla veya diğer teknolojik aletlerimizle pratiğe dökerek daha iyi bir eğitim alıyoruz. Manas Üniversitesi'nin diğer veteriner fakültelerine göre farkı bence öğrenci sayısının az olup teknolojik imkanların fazla olmasıdır. Yani Türkiye'de bir üniversitede 5 öğrenciye bir mikroskop düşerken burada bir öğrenciye bir mikroskop düşmesi bu bizim için çok büyük bir avantaj. Sadece teknolojik açıdan değil, diğer anatomi dersi gibi uygulama dersi olan derslerimizde de kadavralarımızla, birebir hocalarımızla çalışma imkanı buluyoruz. Mesleki olarak geleceğe yönelik iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz. жылдын сентябрь айынан тартып ветеринардык клиника жергиликтүү тургундарга кызмат көрсөтө баштаган. Клиниканын ачылуу максаты аймактардагы мал жаныбарларга жардам берүү менен биргеликте студенттердин практикалык ишин жакшыртуу болуп саналат. 3 жыл аралыгында бир канча уюмдар менен кызматташып, керектүү тажрыйбаны топтой алышты. Бизге сырттан ит мышыктар келет, анан кол буту сынык, көбүнчө колдору сынып келет. Анан бул аппараттан тартабыз. Тартып, бул кассета тарткандан кийин бул аппаратка салабыз. Анан бул аппарат окуп, компьютерге сүрөтүн жиберет. Сүрөт чыкпайт, сонариптик чат. Аны бул компьютерден чыгарып, компьютердин өзүнөн эле көрөбүз. Анан эгер кааласа, мал ээлери кааласа, биз алардын флешкаларына же почталарына жибере алабыз. Бирок сүрөттүн өзү колго алынбайт. Анан бияктан көрүп, сынык кайсы жеринде экенин көрүп, так маалымат алгандан кийин анан операцияга жазабыз. Рентгенimiz бирөө чоң, бирөө кичинекей тартат, кичинекей малдарга, чоң малдарга да тартабыз. Чыгат ордунан. Мисалы үчүн бизди чакыра турган болсо эгер, биз ошол жерге барып, рентгенimiz үстүнөн чыгарып алып барып, ошол жактан тартып, кайра бияка алып келип алабыз. Жануарды операция алгандан мурун, мисалы үчүн бул жерде ит болду. Анын бооз болуп болбогонун, жатында кандай бир оорулардын болуп болбогонун карашыбыз керек. Аны биз деген УЗИге алып келебиз. Кийин УЗИге алып келип карап, ошол жерден эгер бооз болсо, эгер кандай бир оорусу, анда башкача эмелерди, кыймыл-аракеттерди кылабыз да, анан кийин анда операция жасала албайт. Ал эгер таза болсо, анда барып уже стерилизация кыла берсек болот.
азыркы учурда операция жарым эле калган учуру биз азыр жумурткалыктарды алып анан кийин жыныстык каналдарын алдык, жолдорун. Анан кийин азыркы учурда жөн гана эмени булчуңдарды тигиш керек, перитонду тигиш керек. Анан кийин теринин астындагы баадок дейбиз, ошону тигиш керек болуп калат. Ошону менен тигип, анан ошону менен бүтөт операция. Азыр баягы көбүнчө эң башкы маанилүү бөлүгүн кылып бүттүк. Азыр тигиште калды. Тиккенден кийин булар деген апарып эме беребиз, уколдорун саябыз, антибиотик беребиз. Вторичная инфекция деп атат, инфекцияны өткөрүш үчүнчү ошол жерде. Андан кийин эме оорутпоочу обезболивающий ошону беребиз. Андан кийин ошону менен анан барып жаткызабыз. Андан кийин эмесин ээси келгенче карап турабыз кандай болуп. Жердеги канаттуулардын ичинен космоско чыгарылып, ал жактан эң биринчилерден болуп жумурткадан чыгып, аман-эсен жашап кеткен куш бул бөдөнө. Кыргоолдор тукумуна кирген жапайы канаттууну ветеринария факультетинин студенттери багып келишет. Инкубатордо балапан чыгаруу үчүн 17-18 күн талап кылынат. Жумуртканы 14 күн бою 6 саат сайын оодарып туруу керек. Андан соң жумурткалар балапан чыгуучу камеранын ичине жайгаштырылат. Инкубатордун температурасы 37 градустан жогору болуусу керек. Жетсе эти даамдуу, жумурткасы витаминге бай, сайраган үнү укулуктуу болгон бөдөнөнү багуу ар бир эле адамдын колунан келе бербесе керек. Şimdi ben buraya 2011 yılında geldim. Geldiğimizde fakültemizde herhangi bir hayvanlarla yapabileceğimiz uygulama yoktu. Bıldırcınlar da hem daha az yem tükettikleri, bakması, beslemesi kolay olduğu için bıldırcın yetiştirmeyi düşündük ve 2012 yılı Mayıs ayı içerisinde bu sistemi kurarak bıldırcın üretmeye başladık. Buradaki işlerin tamamını öğrencilerimiz yapıyorlar. Öğrencilerimiz sayesinde bunu yürütebiliyoruz. İşte öğrenciler bu yem satın almasından, yemlerin hazırlanması, hayvanlara verilmesi aşamalarının tamamında görev alıyorlar ve burada bunları öğrenmiş oluyorlar. Aynı zamanda inkübatöre yerleştirme, işte inkübatörden civciv çıktıktan sonra ki yetiştirme periyotlarında görev alıyorlar. Civcivler çıktıktan sonra bulunacakları ortamın annenin vücut sıcaklığına yakın olması lazım. O nedenle civcivler çıktıktan sonra ilk koyduğumuz bölmelerde 37 derecelik bir sıcaklık oluşturuyoruz. Aksi halde civcivler büyüyemiyor. Soğuk ya da sıcak olduğunda üst üste yığılarak ölüyorlar. Ölüm oranı artmış oluyor. Bunun için bunların tamamını öğrenciler öğreniyor bu sayede. Ben Abdumanoğlu Nur, Veterinariya Fakültetinin 4. kursunun studentiyim. Men 1,5 жылдан beri бул жакта иштейм. Бөдөнүнө карап, бизге практика болуш үчүн ушул жерде атайын ректораттын жардамы менен уюштуруп берген. Бул жерден бизден мурун уюштурулганда, бизден жогорку курстар иштечү, алардан өзүм өткөрүп алганыма уже 1,5 жыл болду. Биз бул жерде негизгиси сабактан алган билимибизди практикалык жактан көрөбүз да. Жаныбарлардын ооруларын алдын алууга, диагноз коюп, аларды дарылоого, ошондой эле айлана чөйрөнү коргоого багытталган бул кесип азыркы учурдагы маанилүү кесиптердин бири болуп саналат. Факультет өзүнүн ийгиликтерин ушуну менен эле токтотуп койбостон, алдыга дагы көптөгөн пландарды коюп, талбас эмгектин арты менен дагы да көптөгөн бийиктиктерди багындыра бермекчи.